Nguhaye ikaze wowe ukurikiye ibiganiro bya Trumen TV. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uno muyoboro wacu, turagusaba kwiyumvamo ikaze tukajya tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Icyo usabwa rero ni ugukora subscribe, ukarayikinga kugira ngo ujye ubona ibiganiro tuzajya dushyiraho. Uyu munsi rero tugiye kuganira ukuntu M23 yaje gufata umujyi wa Bukavu, cyane cyane ku kibuga cy'indege cya Bukavu. M23 rero yafashe uno mujyi itarwanye rwose, ntabwo yigeze ikoresha imbaraga nyinshi cyane, kuko yageze muri uno mujyi wa Bukavu isanga ingabo za leta ya Kongo, Wazalendo ndetse n'ingabo z'u Burundi zivanyemo zijya ku mupaka uhuza Kongo n'u Burundi. M23 rwose ibihageze itakoresheje imbaraga nyinshi. Ibi byatunguye abantu benshi rwose, gusa nubwo byari bimeze gutyo, abaturage bo rwose bakiriye M23 rwose n'ubwuzu, basaga nkaho bari bayitegereje. Natwe rero turimo turibaza dute, ese nyuma y'inama yabaye isaba M23 guhagarika imirwano, ko itarimo iyikurikiza, nubwo wenda irimo gufata utundi duce hatabayeho imirwano ikomeye, ariko urumva yuko ikomeje gahunda yo gufata utundi duce. Twibukiranye yuko ahangaha na Kisekedi, Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yasabwe kwicara akaganira n'uyu mutwe. None se bivuze yuko amategeko cyangwa se amasezerano basinye yabereye i Tanzania atazubahirizwa? Ese harakurikizwaho iki? Ahangaha rero rwose ni naho M23 ikomeje gushyiramo akabaraga, ikomeza. Nyuma yo gufata Bukavu rwose yahasanze intwaro nyinshi ziremereye. Aha mu kwishongora cyane rwose bavuze ngo harakabaho Kisekedi ubahereza intwaro ngo nagume ku butegetsi kugeza igihe bazamusangira i Kinshasa. Ese bizagenda gute? Urumva M23 ikomeje kurwana, natwe dutegereje yuko Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yemera ko bajya mu miganiro. Ubwo natwe rwose turategereje ngo turebe ese ni igiki kizakurikiraho. Gusa M23 rwose aho irimo kugera, iri kuba yishimiwe n'abaturage baho. Byumvikane yuko M23 ikomeje kwagura ubuso bwaho yari imaje gufata. Turakomeza kugenda rero tubahereza amakuru aho ibintu bigeze. Mwebwe icyo musabwa ni ugukomeza gukurikira ibiganiro tugenda dushyiraho umunsi ku munsi. Turabakunda rwose, nimwe dukorera. Abashyashya mugeze kuri uno muyoboro wacu wa YouTube channel, turabasaba gukora subscribe, mukalayikinga, comment, kugira ngo tuzajye tubagezaho ibiganiro umunsi ku munsi. Turabakunda rwose, turabishimiye. Trumen TV, umuryango mugari, tubahaye ikaze, mwisange. Turaza gusubira mu kanya. Bye bye, ciao ciao, Imana ibarinde.